Perezida wa ekipe ya Gasogi KNC yisubiyeho ku mwanzuro yari yafashe wo gusesa iyi ekipe ye. Hari kwa gatandatu w'icyumweru gishize nibwo hakinywe imikino ya shampiyona yo ku munsi wa 18 saa 12. Ekipe ya AS Kigali ikaba yarakiriye Gasogi United kuri Kigali Play Stadium. Uyu mukino warangiye iyi kipe y'abanyamujyi itsinze igitego kimwe ku busa, ariko uyu mukino KNC yerekana ko atishimiye ibijyanye n'imisifurire, ahita atangaza ko afashe umwanzuro wo gusesa ekipe ya Gasogi. Nyuma yaho benshi bagize ngo ntabwo akomeje kuri uyu mwanzuro bitewe nuko yaba yabikoreshejwe n'umujinya, ndetse akaba atari nabwo bwa mbere yabafashe uyu mwanzuro, ariko yaje kuza kwisubira ekipe igakomeza kubaho. Ubwo aho hari mu minsi yagiye ibanza aho yagendaga asesa ekipe ikongera ikabaho. Icyongeye kuri cyo yanandikiye Ferwafa ayisaba ko yamwemerera gukura Gasogi United mu mikino yose itegura, ariko yo ivuga ko umwanzuro utagomba guhita ufatwa ako kanya kubera ko hari inzira bigomba kubanza kunyuramo. Nubwo byari bimeze bityo, gusa abakinnyi ba Gasogi United bo bakomeje gukora imyitozo bisanzwe. None kuri uyu wa gatanu w'iki cyumweru turimo dusoza, hagiye hanze amakuru avuga ko KNC yisubiyeho ku mwanzuro yari yafashe, ndetse iyi kipe igomba gukina na Kiyovu Sport muri shampiyona. Yaganira na Radio 1 mu kiganiro cy'imikino One Sport Show. KNC yagize ati, ndashaka mbwire abantu ko umukino wa Kiyovu Sport w'ejo bazawukina, ariko nzakomeza gusaba impinduka no gukosora amakosa ari kugaragara mu mupira aho kwihagararaho. Biteganyijwe kandi ko kuri uyu wa gatandatu aribwo Kiyovu Sport izakira Gasogi United kuri Kigali Play Stadium. Uyu ni umukino rero watangiye ku isaha y'isa 9, akaba ari ku munsi wa 19 wa shampiyona icyiciro cya mbere mu Rwanda. KNC yisubiyeho ku mwanzuro yari yafashe wo gusesa iyi ekipe ya Gasogi United. Niyo makuru twari tubafitiye muri aya masaha. Reka tubararikire gukurikira amakuru yacu ari bukurikire aya ngaya. Nge mwumvaga ni Gifutimura. Iyi ni Mura TV nk'ibisanzwe, amakuru yacu nakagaruka. Turabakunda cyane.